Ngakwaruan pan itho iladi. Ngadi uway na kisamla bupanyak tiket banyakon niya ka election MDC nakapokro constituency na party VPP. Balik nga penso kumta. Mardon kibong badon ka tibonyos po jemut hapdeng jonga bali basay. Hadre ka jingyang jonga ka di ka janmiyan ka penpaw. Pag-iar ngilong kaway pag-itali nakabanta ka jingjob sa party pagka jingjob yung kortong nakanit constituency. Habang aduay sa ulit try kanran ngong kukanran kani ka jingtrang ka jonga. Henry tuay kanlong kum kamon ka jongbi pala na kaunday kamon ka jongbi ay bor yang abangan pediang yang kamon ka jongbi. Pat abay kendo iba ardan ngong kupa ngawan nang ni ka jing score ka donut pagka jimut ka jing perkhat. Nakan mausa yang kani kentien ka bangong lalu don ununo pat ubriw ubak hambet ubak hambiang ubak hamstad ubak hamsyangkang ubak hambiang boy ubak hambiang bor panjanga ayaw tau briw bak ngat kersan unlong MDC jom kanil constituency ka jom pat hang ni menta ngawan pat penpaw papagkerpan na pipad ba pan ay ka jing kersan do kortong jongi iba se borlang warba banlong MDC kanil constituency pagkadong kathay di jongi borong kaway pat babayit kaya ka daw ko penlong yung abandon kanil party lang ni Benyasno kanil party kadang open lang na banda kay party on day lan yung day tan bo ang tanang barbakwa pa niya kun election kadang ka din namar mga iya nang ren jong kay party pat nas ngo kwa panton lang o niya center lang ya kalaway jong kay kadang katan pagajat penrev di poro ko ngidon talaga ka thong ka kamat ya panwan ra ya ka jintre kam ka bebek ka khoi kat kum kasap ka do bro ai bangin kalalang kata ke cingkir ku naga benta ke jai penro ke parit pa ke juri Henry bangin niya ben scam hage jinglong jingi kum ke jai penro khasai kada menner ni ong yaga ke jai penro ke tipro ke tiplay hage ni gisngai ke baladi apki force nyam ke baladi ngini ai kum bagi la sya yalam bakla ke bubun ke benta Henry ai bakal VPP kan penwanra ben sasisin ya kali ke buram belaja cung ke jai penro ke jingi Keputusan kebertau kesyurikat kesarangkat nama kata syuabangan syong akan digapor ngakot ngawere pi dak mensim cung jing ngurit dak mensim cung jigi ngidon ke jingkermen sasisin nak benta banyo I ke lawe cung dijat penriu ke jungi kantam cung ke pateng ke pendangwan ya ke ke bahabat ke bedap jingkermen kun babula ayo ke jingkersan nak benta ke MP election makanya kemakun ro konsumsi ke lawan rakyat ke brum ke takraw banyong ke konsumsi ke balai haga jingi bot na kabenta ka ni MP ka baladep kapapau siya ya ka jing sentro ya ka jing sempang ya ka jing start jong ki pa ng sosnong sa kumakon ro constituency ka jingi na kermen na markata baka ni ka chuo ka men sim ka panidan habang ila yo ya ka jing siya ka jing sentro ngindan baklalanti hagapan na do bastang hado bakot na do shima ka badan ret gibra helasan kilong kmi ki samla bat kilong kpa ngin sim ya karai rang pa ya ka pa Cia karba cia long katolong. Haga alfoi klik cung benai bar ar calon pesan. Haga nina ya kata kebuat. Nina kimong kini kirang ba. Ha pura abet.